baidan wa qariban sa kalugar dan Junubero si Malay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli mga katawag-tawag mga nagpabaka kayo rin sa kita no, may waktu pagkawag sa kita nyo. Magsigating ka kurang tamagdildan di atira ng 172. Demikian live sa kita niya. Facebook yun si YouTube lakon radya Immidaul Islam. Isa uwari na kung magtalukay yun natin ko nakatalamin ang guruta. Ito po talaga mo kay guruta pala sa meron rin kita Sheikh Zakaria Muhammad Tafadhal Fadilatu Mas. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam. Nandiyan na yari na kita niyo, yan na sinagi. Zaman na to ini, ang mga waktu na to puas isa, puas Maghrib. Insyaallah ta'ala, waktu ini nasuko si mga kaanakan sin kami ni yari alaman ng yaon. Sarta na sila ini amoy lang ta magbiyak sa parkala sin pag-agama. Isa niya nun sila biyaksa na ba? Makayan na kita. Yan, sabab na sila kapag kahunahan na ito, lang ta, no pakaladyaan sin ini mga pag-agama tungod sin puunan sa mga utana. Alin natin magparuhay. Kapal po inhambu murid. Mayroon na rabaing dahing Al-Talib Absar Rahmat fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Atas? Kung mamisarando po nan mo. Atas? Oo. Yari? Kami nakida. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Thumma amma ba'd. Pupujihan sa sanglitan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat iban salam Nabi Tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka itukbal tabi sin sa heka-heka pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yana masih-masih kita bi pinapaham agama Islam. Sabab say-say sabab agparuntungan na ya mga sigalang pinapaham agama Islam agkolog-kologan na agkasanyangan na sabab dumain kemon manusia in pinapaham agama Islam. Oko Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Say kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala in binuanan kahalapan pinapahami na agama. Minsan pagpaham no agama Islam tiranan sababan binuanan kakahalapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka say sab ya insa pinapaham agama, insa pinatihan sibu duka ma Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
lam yuridillahu bihi khairan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wa kullu man aradallahu bihi khairan la budda an yufaqihahu fid din. Faman lam yufaqihu fid din lam yuridillahu bihi khairan. Maka say-say, maka kemon say-say, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in binonan kahalapan. Subay tood iya pinapaham agama. Paman lam yufaqihu fid din, say-say sab insa pinapaham agama, insa pinatian agama, sibu duka Quran, maka sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuridillahu bihi khairan. Gaybayain Allah subhanahu wa ta'ala in binuanannya kahalapan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, la yakunu min ahli sa'ada illa man faqqahahu fid din. Gaya terbilang min mga manusia ag kolog-kolog ag kasanyangan illa man faqqahahu fid din. Buat malengkan say-say, yan na pinapaham agama Islam. Hangkan mga palanggungan ko agama Islam, mga pong tinai ko maagama Islam, in panilaw, ay agsibu baha in taga panghati ma Quran, maka sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay agsibu baha in taga panghati maka insaniya panghati na, tantu-tantu gay agsibu. Na, paito na hadya kita, tuju ni alim maka abid. Fadlul alimi ala al-abidi, kafadlul kamari ala sairil kawakib. In kalabbiyahan, sindi kayo alim min abid, abid gosog na agibadat, sumakawa kulang in panghati na. Kafadlul kamari ala sairil kawakib. Sali kalabbiyahan simbulan min kemon bituun. Sabab angay, banga pabila agtag ipon indi kayo alim, inta nga panghati, agtag ipon tuju ni Tuhan na. Tantu-tantu in kemon kijut kahibal na. Maka in kemon binabas sa mao nga pagtag-ipunan na. Tahati na bang ay na binasa. Sarta in pamaham na. Pinabeae na mapamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Agtaat ya ay panuhaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agkahanga dia ay pain sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsa wabanili, tiranan sa wabanili, in pamiyana tudyo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiranan kapag matalaw na tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab agparman in Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sabannal tod, illa biyag mamatalaw tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan amin mga ipon na, yan mga sigalam al-ulama. In ulama taga panghati ma Quran maka sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsa babanili, ikapag matalaw da tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Min sa panili nila sa sigam e Allah subhanahu wa ta'ala. Min sa panili nila sa sigam e Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin pamayada tujuh ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nila sa sigam e Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inampun giimpardusahan na. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sai kitabi gay bayak nilasa. Sai kitabi min mga manusia gay bayak nilasa ay Allah subhanahu wa ta'ala. In kitabi kemon bayak kitabi nilasa. Misan saja nilasa kitabi dua matotoa tabi. Mandu na in kolog tabi. Singga na baha. Bang inagpapanjari maka. Ngalasa maka. Maka inampun giimpardusahan no. Gay ka kinolog. Tantu-tantu in manusia landu in kolog na. Na mga palanggungan ko ka ma-Islam. Misa pa panili. Na tumugtob na hadya may ito. Bang niyamin mga kabtangan ko. Insa tumawa mapangalebi. Andu nga mo ku kamaapan. Luwa labi na inallahu subhanahu wa ta'ala ingampun makitabi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adab benar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek-pendek dah. So, alhamdulillah, ini suara binatang tadi. Dan itu studi manajemen lama 100